go godisa serodumo sa motshameko o mo gae. Ntselo elelaga thato kgosimoro tla rnela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Shobanyane o ranela ka puo ya diatla o e tshong ka mogela a bo di amogela mo pegong ya ntlha pego e sa tswang go goroga ke gore Tautona Advocate Maboko le lekoko la gagwe ba sa tswa go emelela go ya Luanda Angola kwa batla tsenelang phuthego ya tsa kgwebo gareng ga lefatshe la Amerika le mafatshe a Afrika kgotsa US Africa Business Summit kwa phuthegong eo Tautona Boko o solofetse go nna le seabe mo thutopuisanong e tebagantseng le peeletso mo mohameng wa maranyane mo kgaolong ya Afrika ga mmogo le dipuisano kwa bothukong kwa phuthegong e go bapatsa lefatshe leno le gongwe ka babeeletsi mothusa Tautona Renda Bagaolathe o tla tsa boikarabelo jwa go tshwarela Tautona go fitlha Tautona lekoko la gagwe la matona ba boela gae kgwedi eno le ba25. Ofisi ya ga Tautona re moetemoga sa re puso e itlama go nonotsha ditsamaiso tsa go itebaganya le tshireletsego le taolo ya bogodu kwa melelwaneng segolo jang bogodu jwa leruo ka seru se apesitse banne ba metse mo melelwaneng mo kgaolong ya Good Hope Mathete Kobo ka Letshoba Tona Mogasa o buile se jaaka na buisa khansele ya Good Hope District Gilbert Mogorosi ka pego. Tona Mogasa o na gatelela le go tlhalosetsa khansele ya Good Hope ha puso e itlamile go tlhomamisa le go nonotsha tshireletsego ya banni ga mmogo le go rotloetsa tshwaragano ya bone baagisani le mephato ya itshireletso go lwantsha borukutli jo bo tsweletseng ka go golela pele mo melelwaneng. Ba polisi ya ke bua le ba BDF le ba DIS ba to go oketsa dipatrono mme ebile re to go tsenya le mo go bitswang go di-drone ka gore ha re ka se retela jalo ya la ke bua la ha tsala rona la go nna mathateng ka gore ha o ka tla la boso ya la ke bua e tshwelo ya la ha tsala rona e tawe e nyelela bodu jwa leruo bo a tshwenya bo a re tshwenya thata mo kgaolong ya rona leruo la rona la tsewa ka kwano le tlodiswa molwane le tlodisetswa kako e ntse le mo phuthegong e tona wa lephata la boatlhodi le ka go sešwa ya magolegwa o ne a supa le go tlhalosa ga boikarabelo jwa puso e le go sireletsa setšhaba ka go tlhomamisa ga banni ba metse mo melelwaneng le bone ba tshela ka tshosologo le go sa kgopakgopediwe ke borukutli go lebega go na le bothata ja tlhaloganyo ke tsore ka ke ja maikuto yo le re bo ka se dilo ka gore la itse gore in terms of our laws ba itse gore ga o bola motho wa bolao ga ba tshabe gore ba takalediwa gore go na le sengwe se ile gore anong se tlhokana le gore re ala hemiwa ya bone re kgone gore gongwe go nne le gone counseling lwetsi jo bo kuelwang jo bošwa go bapa le rona ga se matshamekwane ga o ka lebelela ka re itiretseng ka teng zone 11 e tona mo go maswe rona go itsila gore re bona gore re kgaoganya jang gore re leke go hokotsa borai jo e leng gore re bo bana bo le teng mo bogalipeno. Makhanselara a kgaolo ya Good Hope Mathete ba ne ba amogela le go atla maikemisetso le megopolo ya puso ya go lwantsha borukutli le go tsisa ledula mo metseng e amegilweng kwa melelwaneng. Gilbert Mogorosi, BTV News, Good Hope. Mo palamente wa Gauteng West Dr Unity Dao o kopile banni ba motse wa Boka go netefatsa gore ba tswa ka metlhale le megopolo e tla solofelang molemo mo sebakeng se selele fa buisa phuthego ya kgotlako Dao o ba kopile gore ba dirise madi a kgaolo a constituency community fund go tla ka megopolo e ka baakanyetsang bana bokamoso a rutlwe pego ka tanki senso. Mo bokopanong jo banni ba bongo re gala di le dintsi mme mo palamente ba tlhalosetsa ka tse di laolang kgaoganyo ya madi a setšhaba mme a kopa gore ba tswe ka tse di ka ba solagalang molemo thata mme le tsone tse ba di dirang pele. $10 million o sentse ba ka ba Gauteng West go a kgona go ga mongwe ka kwano ba tse maybe 3 million o nga tsere half a million go a kgona go ga nga tse 2 million nga tsere 1 million o tlola mo di project tse re buang ka sona gore mogopolo ya gore ga o le go tenyela teng you are entitled to less so o tswa mo tlhalong tsa rona
motho wa kgomo di a tshaba lwa dikgonne o tshwanetswe ke mmolo jaaka wena sengwe le sengwe o tshwanetse go itlamela. banni ba tswelela ka go supa fa go na le dingwe tse di ba tshwenyang di akaretsa kabo ya ditiro. tsa tautona ga bua gore o tla dirisa tsamaiso e ntšha ya go ga dithendara o ra a le ka sega molao e seng yalo o tla fetola molao gore o moletle gore a dire jang. Molao o leng teng gompieno wa supa hela gore ga go na le tiro sentse gore batho ba phikisanya go e bona. Go na le mabaka mangwe a dirang gore go supie gote yo ke ena e dirang tiro melao ya tlhalosa gore ga go rileng ke tsaya gore a dumele gore tautona ga a ikelela go tsolola molao ope ga a bua ka kgang eo. Le fa go ntse jalo mopalamente o kopile banni go sa ipone tsapa go tswelela ba ntsha megopolo e ba dumelang fa e ka tokafatsa kgaolo ya bone mme a tshepisa gore o tla tsamaya ba emetse sentle go netefatsa gore fa go kgonagalang teng ya atlege. Tanki Sentsho, BTV News, Boka. modulasetilo wa khansele ya botetere o nkhuparetse monnatsi a re khansele e tshwanetse go reetsa matshwenyego a batswana gore e tokafatse ditirelo tsa yone. re monnatsi o buile se fa a buisa phuthego ya khansele kwa Letlhakane a rutlapego ka se ba etseng tebogo. mo maitekong a go reetsa matshwenyego a banni ba kgaolo ya boteti modulasetilo wa khansele eo re o nkhuparetse monnatsi a re nngwe ya tsa di beileng kwa pele ke go buisa diphuthego tsa kgota mo kgaolong go utlwa dikgang tsa banni mme a rotloetsa bodiredi jwa puso go dirisa sebaka seo go tokagatsa maduo mo ditirelong tsa puso. One of my priorities in the roadmap I have set for myself during my nngwe ya tse ke di thomileng kwa pele ga ke le modulasetilo wa khansele ke go rerisana le setšhaba. Mo tirisanong eo batswana ba neelwa sebaka sa go ntsha maikutlo a bone ka ditirelo tse ba di hiwang ke puso. Re tshwanetse go dira maiteko go araba matshwenyego a bone gore re tokagatse ditirelo. Ke tlhaloganya gore re thaelelwa ke ditsompelo mme hela a re direng ka se re na leng sone. Nevertheless, with available resources, let us all do our best. Le ga go ntse jalo makhanselara ba supile matshwenyego ka go diega ga diphetolo tsa ditshutiso tsa khansele go tswa kwa maphateng a lebaneng. Go sologelwa gore motse o tshwanetse re bona le batho ba ka tshwara 1000 gore ne clinic mme ke dingwe tsa dilo tse le gore from the past population census ya rona ine e supile gore Madikola is above 1000 wa dipalo. So ke motion ono o hitile gone ha makhanselara ba wa amogetse mme go tsa lebaka gore tswendo tse ha re di isa go di ministry tse di lebagane ba buse diphetolo. Ra be re dira jana gape le gore kana ke dikgang tse le gore ke matshelo a batho go magae. It's very unfortunate because the thought hela ya gore o ntsha go maswabi gore makhanselara ba ntshe ditshutiso mme go bo go tsaya sebaka gore di hetolwe mme kana seo se ama matshelo a batho ka jalo go tshwanetse ga nna le nako e khutshwane e beetsweng go hetola ditshutiso tsa khansele. The turnaround time ya di motion in short. Ha o ka lebela di motion tse se ka di kwadilwe ka bo 2024 gongwe le session ya bobedi. Even today the motion tseo ga gona karabo. It tshwanetse gore di ministry tseo tsote tse bo di itse gore tota di tshwanetse sa araba gore a le gore ga go a lebana ba tlhalosa gore nya mme motion yo ne le o hitisitse o ne o sa lebana mme ha o ne o lebanye ba supe gore ba ta thusa. Modulasetilo wa khansele o go etile khansele go gagamatsa setoropo go phutha madi a kolotiwang khansele e le nngwe tsela ya go lwantsha thaelo ya madi mo khanseleng e mo nakong eno e ka tshwara 93 million pula. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Wetso santso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mo parlamente wa kgaolo ya Mahalape East yo gape le mothusa tona wa lephata la malao le ka go sesha ya magolegwa re Augustine Nyatanga o kopile banne ba metsi a makwatle Dovedale le kudumatse go nna ba itlhatlhobela malwetse a sa tshelaneng le go fokotsa go ja dijo tse di mahura thata. Nyatanga o buile se ka letsatsi la go itshidila mmele le go itlhatlhobela malwetse a farologaneng le le bidiwa Mahalape East Fitness Extravaganza le le neng le rulagantswe ke ofisi ya gagwe kwa motseng wa
Makwatle a re utlwe Lovemore Mario ka dintlha. Ba ke bangwe ba bagodi go tswe mo metse ya Makwate, Dovedale le Kudumatse ba fodile jaana go ithatobela malwetse a sa tshelanweng a akaretsa jwa sukiri, high blood le a mangwe. Letsatsi le la go itshidila mmele le ne le rulagantswe ke ofisi ya ga mopalamente wa kgaolo ya Mahalape East Re Augustine Nyathanga ka a bonye go le botlhokwa go atametsa ditirelo tsa botsogo kwa bathong. Se ne re le ka go se dira tsene le sekao sa gore re rotloetse mongwe le mongwe motsadi ngwana moagedi wa metse e ka kwano ye gore ha o bone sebakanyana hela o bo itshidile ka gore ha o itshidile go botlhokwa thata mo botshelong ja gago ha o itshidile phakela le phakela kana nako eno e boneng eo ba ba itseng ba itsanape ba re ke gona a ka o leelagatsa malatsi a gago a botshelo. Di bui ka go harologana tsa ntsha melaetsa mongwe wa bone e le mogolwane go tswa khamphane ya ditemane ya Lucara Re Johane Mochive yo ene a supileng ha go ja dijo tse di mahura go nwa bojalwa le go goga motsoko ipitelela go le dipatsa mo matshelong a batho e bile go ka baka bolwetse jwa pelo. Yaanong la itse gore pelo e nna ha kae mo mmeleng wa motho ha e gola e nna yalo e nna so se setona yalo ya go nna ha o dimo ga makgwago ko ona e leng gore o hema ka ona e be gante le utlwa gore ke a hupela modi wa kgang e be le gone go pelong gore o ntse o ibudulosa ka mahura ale ntse o ibudulosa ka matswai ale ntse o ibudulosa ka go sa itshidila mole. It's important for communities to be aware of their health and measures and ways in which to stay healthy and prevent complications as well as the costs involved in managing diseases once they've occurred. Go rotloetsa letsatsi le le tshegetswang ngwaga le ngwaga Johane Mochive go tswa Lucara o ne a ntsha 25,000 pula yo solofetsweng go thusa mo go dithulaganyong tsa go tsamaisa letsatsi le mo ngwageng o tang. Lovemore Mario, BTV News, Makwate. Balemi ba kgaolo ya Tonota Totome le Masunga ba kwa tlase ga mokgatlho wa Totuma ba rotloeditswe go nna ba tlhatlhoba mebu ya masimo a bone go tlhabolola temo ya bone. Modulasetulo wa mokgatlho Ore Stephen Phila o rotloeditse balemi go itepatepanya le seemo sa phetogo ya loapi ka go dirisa metlhale e ka ba boelang botoka. Ba Totuma ba ne ba tshwere moletlo wa go ipelela thobo ya monongwaga kwa masimong a Batalaote go rotloetsa le go fa balemi bao ba ba botlana maele. Terry Makgweng wa pega. Seemo sa phetogo ya loapi se tama balemi barui go itepatepanya le sone ka go ta ka dithulaganyo tse di maleba tse di tshwanang le go nosetsa dijwalo go na le go ikanya pula. Balemi ba mokgatlho wa Totuma ke bangwe ba ba ikemetseng ka dinao go itepatepanya le diemo tsa phetogo ya loapi. Ke ka moo ba neng ba tshegeditse moleto wa go ipelela thobo ya monongwaga o neng o ngokile balemi go ta go itseela ka tsebe gore tsela go tsewa efe mo dinakong tsa gompieno. Go thoba mmu pele ga temo ke nngwe ya dintlha tse go tlhaloswang fa di ka thusa fela thata go hema seemo se. Metlhale ya rona re e dirisang ya temo ga re leme sentle, ga re tlhatlhobe mebu ya rona. Mebu e ga ya bolo go lengwa e setse e lapile jaanong e tlhokana le gore e tlhabololwe. Go tlhaloswa fa dijalo dingwe di tshwana le sunflower le moringa di le bogadi bo gaufi ebile di sa tlhoke metsi a mantsi ka jalo se se raya gore mo lefatsheng leno di ka dira bonte fela thata ka jaana dipula di sane ka bokete nako e ntsi. Sunflower e santse na le market in the sense that e batla gore re phatalatse mo Botswana mme ga go ise iphatalatseng so batho ba le ka le mangompieko at least in the next 3-4 years in my view go santse go na le market o montsi. Le fa bangwe ba kgathegela temo ya dijalo tse di sa tlwaelesegang ka jaana di na le dipoelo tse di botoka, mongwe wa balemi Refinia Samu ene o tsweletse ka go lema mabele ka go farologana ga one. O tlhalosa fa dipula tse di neleng ka bokete ngwaga o simologa di sa mokgoba marapo. Re lemile ba gaetsho ra nna le mathata a temo jaanong mathata a ba nna gore pula ha ita go nna ba gaetsho
ya be itshologa e le ntsi ga e seno na e nna ra be re jala lebelebele. balemi ba rotloeditswe go tswelela ba dira ka thata mo go tsa temo ba bo ba kope thuso mo mananeong a puso fa go tlhokafalang teng ka jaana seo se ka thusa go ntsha maduo a botoka le go oketsa dijo mo lefatsheng leno. Terry Makgoeng, BTV News, Botalaote. Bandi ba kgaolo ya botlhophi ya Selebephikwe West ba rotloeditswe go tla ka methale ya go itlhamela ditiro morago ga gore lefatshe la Botswana le itemogele phokotsego ya madi a ditlhabololo. Kgakololo e tla jaana fa 23.75 billion pula a tla dirisiwa mo ditlhabololong mo ngwageng wa madi wa 2025-2026 e le phokotsego ya 6.32% billion 32 billion pula rather fa go tshwantshangwa le ngwaga wa madi o fetileng. Mo parlamento ya kgaolo e re Ruben Kaiser ona go etlha banni ba Selebephikwe jaana kwa phuthegong ya kgotla kwa toropong eo. Mammusi Siska wa pega. Madi a dirisediwang ditlhabololo ke one a go agiwang dikago tse dišwa le go rotloetsa mananeo a ka thusang go tswakanya itsholelo ya lefatshe. Dikago le mananeo a ke tsone tse di tlhamelang Batswana ditiro. E re ka lefatshe leno le itemogela kgolo ya dipalo tsa letlhoko la ditiro tsatsi le letsatsi tse go belaelwang di gata kwa go 26.4% go ya ka kgatiso ya Statistics Botswana. Phokotsego ya madi a ditlhabololo e ka ama tswelelopele ya ditlhabololo le go oketsa letlhoko la ditiro. Go na le a mangwe a setseng a leng gore ke 23.71 billion a leng gore madi a goromente o taba a dirisa go dira dithabololo mo lefatsheng la Botswana. Yaanong le ka lemoga gore madi a rona a leng gore a itebagantse le dithabololo a ko tlase ga ke a lebile ka tsela e ntse yana a ta ira gore go nne boketenyana gore go nne le ditiro tse dišwa. Toropo ya Selebephikwe hela jaaka mahelo a mangwe e lebanwe ke kgwetlho ya letlhoko la ditiro segolobogolo fa go sena go tswala ga moepo wa BCL. Go dirilwe dilo tse dintsi explorations after explorations tse di supileng gore Botswana o humile o na le ditswammung tse di senkana ka sepe. Dilo tse tsothetse kante di tshwaretsweng ke eng dilo tse di sa re madi. Kreshe arabo le go kuakuetsa rena re le batla ka diawa rena la le letseno le perke ra re bogolo council re enele re dirise gore re kgone go re ire letseno mo kgaolwaneng ya rona. Go rotloetsa peeletso e ikemetseng ka nosi go dirisa lenaneo la go patagana la ditiro ga puso le ba ba ikemetseng le go fetola le go tokafatsa melao e fetolang matshelo a batho e ka nna mengwe ya metlhale ya go tlhamela puso ditiro tse di 100,000 ka ngwaga. Mo ngwageng o wa madi go tla simolodisiwa lenaneo la ditogamano tsa ditlhabololo tsa setšhaba la 12. Mammusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Paseng ngar lebetsa mafatshe a sele mothusa tautana wa lefatshe la America JD Vance o supile fa lefatshe la America le se montweng le la Iran mme le le kgatlhanong le lenaneo la yone la nuclear. O tlhalositse fa ditlhaselo tse di neng di diragala maabane di laotswe ke tautana Donald Trump mme e bile di koafaditse bokgone jwa go dira nuclear ya lefatshe la Iran. Vance o bua jaana morago ga gore tautana Trump a tlhalose fa sesola sa America se thuntshitse mafelo a le mararo a dibetsa tsa molao wa kgailo kwa Iran go akaretsa lefelo le le ka fa tlase ga lefatshe le le humileng uranium kwa Fordo. Lefatshe la Iran la re tlhaselo e ya la America ka difofane di feta lekgolo ke go fetelela mo gongwe mo go tsitsibanya mmele. A re go go tsa metshameko Thato Kgosimore o eme sentle.
ke a go leboga o lebile sa mo ka maatlano tla modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana Tonight sa nako ya bosupa mme ke di gorosa ka motshameko wa hockey mo maitekong a go anamisa motshameko wa hockey khutlong tse nne tsa lefatshe leno mokgatlo wa Rising Stars o no rulagantse kgaisanyo ya South Hockey Games ya letsatsi le le lengwe ka matlhatso kwa lebaleng la First Bontleng Futsal Park mo Nogaporone Victoria Dakin ka pego. Kgaisano eo e neng e tshwere ka fa tlase ga lenaneo la Bontleng Community Development e solofetse go thusa motshameko wa hockey o santseng o ise o tume thata mo gae gore o name mo borwa jwa lefatshe leno. These games didn't bana mo strateng, like we said, ke hockey took us. Didn't bana mo strateng, they mental wellness ya bone, physical healthy, even go refresha tlhaloganyo ya la gore nya bona le bana ba bangwe la tshameka sport go monate. So these games go supa gore ba re khona bona gore ba improve la kae re correct ha kae hela le bona ba ipakanye as players, but from the games they've played ne ba tshameka senta tota. The things we did during training sessions ba re editse ra se bona and they want to become great players. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Hockey Association Thoriso Bogwasi o tlhalositse fa dikgaisano di tshwanaletse di godisa motshameko go tswa ko moding di neela batshameki ba ditlhopha tse di mo lekeng go ikatisa jaaka le ke ile boikhutsong ga mmogo le go tlhopha batshameki ba setlhopha sa setšhaba. The more people play hockey, the more competition we have for quality. So ha re na le team tse dintsi di tshameka hockey ana re kgona go select the best out of many instead of a lady team tse 2 kana 3 tse di tshameka. So ha re na team tse dintsi di tshameka hockey ana, we can get the best quality out of competition. Re na le tournament e re preparing for the 25th of July, friendly against Eswatini. So these tournaments, they help us development, let's select the under 14 boys and girls, and development plan for 2028-2032 Olympic Games. Kgaisano eo e ne ya karetsa batshameki ba basimane le basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 13 le 16 ba ditlhopha tsa borwa e leng tsa Joyland go tswa ko Motšhudi se se tswang ko Kanye Kids Academy le tsa Gaborone tsa Basil Hockey Academy le Bontleng Hockey Club. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa Beused Buffaloes se gatise phenyo ya sone ya ntlha ya leki ya Botswana Rugby Union West Shore ya Borrem ka go fapha sa Botho University Riders ka dintlha di le 19 kgatlhanong go tse di 13 kwa Livingston Kolobeng College Maabane. Sofatso Malepa. Ditlhopha tsa Beused Buffaloes le Botho University Riders di tsene mo motshamekong o di na le ntlha setlhopha di tlhomagane ko mogateng wa loko ntleng le diphenyo dipefa sa leliki e simolola mo karolong ya ntlha. Beused Buffaloes ya kwadisa di-try di le 3 le di-conversion di le 2 fa BU Riders ba bone try e le nngwe, conversion e le nngwe le penalty kick e le nngwe. Bobedi jo bona ja ya go ikhutsa Beused Buffaloes e eteletse pele ka dintlha di le 11 fa BU Riders e ikarabetse ka dintlha di le 10 fela. Go monegweng kwa boikhutsong BU Riders ba kgaratlha ba ketola ketapele ya Beused ba kwadisa penalty kick e le nngwe fela. Gape go sa lekana go ba fa phenyo ya bone ya ntlha ya paka eno motshameko ya bokhutlong Beused Buffaloes ba ba reteletsweng ke go kwadisa dintlha dipe mo karolong ya bobedi ba kwadisa phenyo ya bone ya ntlha ya paka eno ya dintlha di le 11 go tse di 13 ka kakaretso. Today's game, I think it became a bit too much for the players. You all watching. It's unfortunate. Motshameko o ne o le boketenyana mo batshameking ga ke itse gore go ka dirwa jang gore motshereganyi a se ka tsa letlhakore lepe mo motshamekong ka gore go ne le ditshwetso tse ke di ngongoregelang bogolo jang mo go abeng di-penalty mme setlhopha se sengwe se ne sa dirisa sebaka se ka motshwara diphala o ne a sekametse ka go letlhakoreng la bone re latlhegetswe mme re amogela maduo. You don't blame them. As a player, we basically do that. I'll also do the same. If I've realized that the ref is on my side, I'll also do the same. So we lost. Yes, congratulations to the ref. So like we improve my Marona Moliki. So we are targeting for top 4. I guess even though we need Louis Marnes, we need it was our game plan. So like we fix our game plan Aronencha. That's why I got like a start again after introduce a new game. So like I want to fix
I think to the next game, we're going to improve it. Also, I think from now on to work in backline because the backline is the strongest Corona. So we're going to fix 700% because we're going to taking strong point. Mo motshamekong o mongwe Rhinos e fentse kgatlhanong le Jaguars ka dintlha di le 31 go di le 19 tsa Jaguars e ntse le mo motshamekong ya tikologo ya bosupa. Metshamekong ya tikologo ya bosupa ya liki eo mmele a basimane ba dingwaga tse di ko tlase ga 19 setlhopha sa ga Born Hawks se fentse sa UB Rhinos ka dintlha di le 39 go tse 5. UB Rhinos ya boa ya latlhegelwa gape kgatlhanong le LKC Jaguars ka dintlha di le 62 go lefela la UB Rhinos. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Tsa metshameko tsa nako ya bosupa re di ba khutlo gone fa ka dinko ya dupa ka mlomo ya ja ka maoto ya pa ya tsamaya pele fa ke tsama tla re ikgakoletse ne di go go pele. Tautona le kokola gagwe ba emeletse go ya Luanda kwa Angola go tsenela phutego ya US Africa Summit. Puso e itlama go nolotsa ditsamaiso tsa go itebaganya le tshireletsego le taolo ya bogodu kwa melelwaneng. Fa mo go tsa metshameko mokgatlho wa Rising Stars o tshwara kgaisanyo ya hockey go godisa serodumo sa motshameko o mo gae. Tshotsana kwa bosupa re di baya khutlo teng fa ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa. Family Feud e tla bentse latela moragonyana. Madume nka mogela ka seemo sa lwapina ke Faith ke Tshabile motswanetsho mo nakong ya gompieno go apogile lefatshe leno ka bophara mme mogola ka mosore solotse re go tlhole go apogile mere mo tsamoeng ya nako go thibe ka bontlhabong go kgaolo ya Nghabe fa ko Chobe le bokone jwa kgaolo a le gare gone solotse re go tlhole go thibile ka bontlhabong mafelo a mangwe a lefatsheng le gone re solotse re go bo go apogile mo maphakeleng go tla nna tsididi ko gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng koneng borwa jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba solotse go gatisa selekanyo sa bobedi mo Gaborone le Koveda go eng go bosupa ko Qade gantsi Selebephikwe le Platjane mme fa re lebella ko Nghabe Chobe le bokone jwa kgaolo a le gare re solotse go ikutlwatse go le mololo kgotsa go le tsiditshana solotse go gatisa selekanyo sa bofera bobedi ko le Thakane go eng ko lesome le motso ko Suapen le Maitengwe mo tshokologo motswanetsho re soletse re go bogole mololo mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno re soletse go gatisa selekanyo se magareng ga 22 mo Gaborone le ko Jwaneng go eng ko 24 mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Kgalagadi fa ko Nghabe le Chobe go re soletse go ikutlwatse go le bothitho jwa selekanyo sa 26 mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo mme fa re lebella ditoropo dingwe mo Sadek re soletse go bo go apogile ko Manzini Maseru Johannesburg le Upington fa ko Cape Town go soletse go bo go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula soletse go bo go thibile ka bontlhabong ko Antananarivo fa ko Beira le Harare go soletse go bona le digabogabo tsa maru go apogile ko Lusaka tota le Windhoek re ntse re le mo ditoropong dingwe tsa Sadek re soletse go ntse go apogile le ko Dar es Salaam fa ko Blantyre le Kinshasa go soletse go thibile ka bontlhabong ke sone seo se mo sa lwapi a ene boroko. Well, the teams are acting out this week and taking drama to a whole new level. It's the cast of Colors and Bucello Joe battling it out for the jackpot. I'm a gangster. Okay, what's wrong with you? I think we both are misunderstood. Oh, you low down. Low down and dirty. You like all men? You're the one.